ଯେତେ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ଏହା ପଛରେ ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର କଥାରେ ଆସିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳ, ଯେଉଁଟାକି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଠାକୁର ବରାଳ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର କଥାରେ ଆସିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳ, ଯେଉଁଟାକି ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବାବା ଗୋଟେ କଳା ଗାଈ ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ଚାଲିଯାଏ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ସେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ଭରତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭରତ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦୁକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାରି ପାଖରେ ଭରତ ତାଙ୍କୁ ପାଦୁକା ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଯୁଗର ଠାକୁର ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କାମନା ଲିଙ୍ଗ। ଯିଏ ଯାହା କାମନା କରି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଏ ତାର କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନରେ ନେଇଯାଏ ଠାକୁର। ତେଣୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। আজি পবিত্র কার্তিক মাস শুক্লপক্ষ সোমবারে প্রভু যোনাগি চৈত প্রভু তো অভিষেক করছি প্রভু রম্বা ফল চন্দ্র কষ্ট কেশর গঙ্গা গনি লাগি জয় প্রদীপ কলিব দেখিল প্রভু প্রদীপ দস্তে দয়া প্রযুক্তা কামনা পূর্ণ করি কষ্ট মোচে কর প্রভু প্রদীপ দস্তে দয়া প্রযুক্তা কামনা পূর্ণ করি প্রযুক্তা কুমার বালক দেবরায় প্রভু কামনা পূর্ণ হও हर 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 महादेव गौरी सब गौरी नमः शिवाय गौरी सब परिवार सब मांगल बना कर जो बोले सिद्धि हनुमान दियसा सर्वारिष्ट कष्ट मोचे करी सकल कार्य युक्त करे ओसो के सदा उदरी भूत करी कहो जावन सर्वारिष्ट कष्ट मोचे करी सकल कार्य युक्त करे बाणते भक्त कामना कोई काम दर पर पूर्ण बाणते श्री श्री भगवान भगवान ईश्वर की ठाकुर हर हर महादेव शंभो हरि ओम नमः शिवाय प्रभु शांतमणि नाम धर्म किसे होय पड़ी मणि गौरी सब परिवार शांति करो।